abayumbe ngo ni inzererezi, ntabwo ari inzererezi, kuriya ni ukurengera kandi ni ugutuka. Kiriya ni ukutubaha abandi bantu, ni ukubahuka. Nubwo ari umubyeyi yarubahutse, gusa jewe ntaho nigeze mbyumva, ariko mu bibazo wambajije ntekereza ko wambwiye ko yavuze ko abayumbe ari inzererezi, ngo bariya abana bagenda bakura ibiheko ngo ni inzererezi. Ndabyemera ko mu bayumbe bose bariho, atari ko biriya biheko babikura bagize gute, babyeretswe, kuko n'izo ngero nawe turazifite ko hari abantu bagize bafatanywe ibintu bagendanye. Turi abagabo kuri batagombaga guca ku ruhande, bagendanye, ariko turabizi neza ko hari abayumbe nyakuri baza bakora gahunda neza kandi babwiwe n'Imana. Rero kuba yafashe englobe ngo abantu bose ngo bano b'abayumbe ngo ni inzererezi, surtout bano bakura ibiheko, aho ngaho ho yagerageza yakoresheje imvugo itari yo guciriritsa abantu n'umurimo bakora. Umuntu nava Nairobi, Imana ikamubwira ati genda umare ibyumweru 2 mu Rwanda cyangwa se ukwezi, ivugabutumwa ntiza ridubura. Ntibagwereka babizanye, byahoze, niba Kofi babizanye, byahoze, ni abangaba bose ba Napoleon babizanye. Uduma ngo yadubuye, niba ni abangaba, ni generation izanye cyane, ngo ni kuri generation ya basokuru. Byageza bibaho ko Uduma itangira, Imana ikababwira nimukomeze, nimudubure, kandi muri za Gitavi mugwara. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe ugiye kuja gusesengura. Rero uriya mpasiteri hariyaho yakoresheje imvugo itariyo, n'imvugo nyandagazi mu Kinyarwanda cyiza. Ikaze inshuti zacu, bavandimwe, famiye ngari ya Gusenga Altar TV, turabakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi, aho turi kumwe n'umutumirwa wacu tuza kubabwira mu mwanya. Tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu bitari byinshi, ariko bimaze gusakara hano hanze, birimo bikwirakwiza umwuka mubi mw'iyobokamana. Turabakiriye muvandimwe. Asante. Ikaze hano kuri channel yacu kandi ikaba ni yanyu. Turabakiriye. Murakoze cyane ku ikaze ryanyu hano kuri Gusenga. Turabishimiye, dusanzwe tubazi, dukurikirana ibihangano byanyu kuri uyu murongo wa YouTube wanyu. Rero kuba uyu munsi duhuye mukumva ko mwadutunga kamera, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Asante sana. Nubwo twebwe tubazi, uri kubareba hariya ntabwo abazi. Watangira wibwira abakunzi bacu, abatari hafi n'abari hafi, kugira ngo babashe kukumenya. Hari abazi umwuga ukora w'itangazamakuru ku kinyamakuru cyanyu mukorera Kivu Media, ariko mu by'ukuri urasa naho winjiye mu yindi sheni itakora ibisa n'ibyo mukora nk'akazi ka buri munsi. Wakwibwira abantu noneho mu buryo busanzwe butari iby'umwuga w'akazi ukora, kugira ngo tuze kuganira abantu bakumenya? Ngira ngo ni amazina, nitwa Saba Mayuru. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Mayuru se wahehe? Mayuru iwacu ni muri Kongo, ahantu bita mu Kamombo. Izina rya Mayuru ni irya sokuru. Kwa Mayuru mu Kamombo. Turakwakiriye rero. Asante. Tuguhaye ikaze. Amazi arahari, inyota ntikwice. Nibyo. Dufite rero insanganyamatsiko uyu munsi, zitari nyinshi, zigera kuri 2 gusa. Tuza kuganira muri gospel. Mu by'ukuri tumaze iminsi tubona ari abana batoya, ari ababyeyi bakuru mu gakiza, ugasanga ibintu birimo birivanga. Nawe ndabizi uri umunyamakuru, urabibona ari ibibera aho utuye, ari ibibera mu bindi bihugu tudatuyemo, byose isi yarabyoroheje, social media irabyegeranya. Hari umubyeyi rero wacu, akaba umushumba, akaba umupasiteri, ari hano Nairobi, usa naho amaze iminsi apfobya
gospel se cyangwa iyobokamana twakuriyemo tuzi, ndetse bamwe babonesheje amaso yabo, abandi babona bikorwa bigakorerwa mu matorero. Ariko se ni gute uyu munsi birimo bipfobya n'ababibonesheje amaso, ndetse bamwe generation ntoya ntibabizi, ariko noneho ababibonye n'amaso nibo bahindutse abahakanyi. Hari umugabo uri Nairobi rero umaze iminsi ni nko guharabika, we aranatukana, ukurikiye imvugo akoresha amagambo aremereye. Umuntu w'umubyeyi mu by'ukuri ucaha, utoza, wigisha, atakabaye akoresha. Aho avuga ko abayumbe, aba bashamburizi, reka dukoreshe terme n'ubundi zisanzwe zikoreshwa mu kiyumbe, aba bana bato bafite izo mpano zo kwerekwa, zo gushamburiya, zo gukura ibiheko, turabizi, turabisanganywe. Ni gute uriya mubyeyi rero abihakanye, nyuma yo kubihakana birashoboka ko udashobora kubyemera mu myumvire yawe bwite, turetse no kuba ukijijwe. Ariko se nyuma yo guhakana ibyo uhakanye, ni gute arengaho agatukana umuntu w'umubyeyi kugera ubwo ashobora kwita abana inzererezi? Kandi abo bayumbe, dufashe nka perezida w'abayumbe, si umugabo ungana nawe hafi, ni umugabo ufite urugo, ufite umuryango avukamo. Bivuze ngo uwo mugabo ayoboye inzererezi ugenekereje ibyo avuga. Mwebwe nk'abanyamakuru babikora by'umwuga, ibi bintu murabona bifite sura ki, biraganisha kuki? Urakoze cyane. Ikibazo nubwo ari kirekire cyane, ariko turagerageza ko nabyumvise. Nk'uko watangiye uvuga, ntabwo nkora muri sector ya gospel, ndi umunyamakuru w'ibintu bijyanye n'inkuru za politike. Ariko kubera ko n'ubundi gospel ari ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi ibingibi nkaba narabibonye, nagiye mbikurikirana cyane, uretse ko atari cyane, ariko mbifiteho byibuza amakuru. Ubwo twagira icyo tubivugaho, kubera ko n'ubundi ubwo buzima agenda avuga bwa gikristu, n'abo basore n'iki, hari aho tugenda duhurira mu buzima bwa buri munsi. Ikindi cya kabiri navugaho, naramubonye uriya mugabo. Twarabibonye kuko ni ubuzima bwa buri munsi tubamo, n'abo bayumbe wenda agenda avuga, harimo abavandimwe abenshi tuba tubazi. Rero reka duhere wenda ku kintu, turetse kuvuga ko wenda yagiye atuka abantu, cyangwa se hari impamvu yatumye avuga ayo magambo. Uriya mugabo nkurikije uko namwumvise, yavuze ko gushamburiya cyangwa se gukura ibiheko iwe atabyemera, ngo ari ubumaji. avuga ko ngo ari ubumaji. Yego. Baramubwira ati se ubumaji no kuroga si ibintu bibiri bitandukanye? Iwe avuga ko bidatandukanye. Ati kuko iyo umuntu aroga, ni ubumaji n'ubundi aba arimo gukora, ni ikintu cy'ubumaji yifashisha. Azanamo ibintu byinshi by'abakamucapa, by'abanyamurenge twagiza twumva tukiri abana, tuzi n'icyo bivuga cyane. Aramanukaga asesengura uburyo bano bana batoya bagenda bakura ibiheko, cyangwa se bashamburiya, cyangwa se bakora za gahunda mugani w'ibigezweho. Aramanuka kugeza aho yabise ko ari inzererezi. Ndaza kubivuga byombi, ubuzererezi aho wenda yaba yarahereye, mvuge no ku biheko niba koko bitemewe, niba ari maji, nze kugerageza nsobanure maji icyo ari cyo, n'ibiheko icyo ari cyo. Reka duhere kuri maji kwanza. Twese ayo ni amazina abiri ameze nk'ikinyarwanda, nubwo maji ari ijambo ry'igifaransa, ariko ni amazina matirano. Hajya siko twabyize, ni amatirano. ni amatirano, ni ibisanzwe. Hariho amazina menshi y'ikinyamurenge, y'ikinyarwanda bakoresha ari amatirano y'igifaransa cyangwa icyongereza. Twakuje tuvuga ngo umuntu yapfuye, ukumva ngo umuntu yadaye. Twaje kubimenya tumaze kumenya indimi ko ari icyongereza, ari dare, umuntu nyine yapfuye, bakarikoresha gutya. Abamaji rero n'abarozi, nubwo bisa n'ibintu byenda gusa, ariko impact bigira
ntabwo ari imwe. N'abo bantu baratandukanye, mu muco wacu turabizi. Buriya imico y'abandi bantu b'abanyamoko twagiye tubana no mu bindi bihugu bagira abamajisiye benshi, ariko abanyamurenge buriya bagira abamajisiye bakeya, kandi ntekereza ko tutabyibesha kuko ntabwo ba sokuru baba baribeshe, ba data ngo bibeshe, natwe generasiyo yacu tube turimo kwibesha gutandukanya umumajisiye n'umurozi. Ngira ngo babita les sorciers. Umusorcier w'umurozi n'umumajisiye ni ibintu bibiri bitandukanye. ariko se mu banyamurenge ubumajisite n'uburozi uvuze ko byose byenda gusa nkaho ariko se ni iki cyabaye cyakwirakwiye mu banyamurenge? Abanyamurenge ntibagira abamaji, bagira abarozi. Bagira abarozi. Niba bagira abarozi rero yandi magambo uremera ko bubaho? Kandi ari byo mpamvuga ngo nari nkirimo sasira, ariko ndibuze kubyinjiramo. Ni ukuvuga ngo abamaji twagiye tubasanga ino mu mijyi, akaba yo kwama afata igikombe gutya, akama ashiramo igi, akama hinyanga nk'ibintu gutya, bikama bivamo inkoko y'umweru. Ukibaza ese iyi nkoko ivuye? Urumva izo za maji aho tibaza bahekenye inzembe hano mu mujyi tuza tubona azamahekenye inzembe akamazikanda ntagira icaba habe, aza afata amakarita gutya akayakwereka ati dore bwana ndore nganda, akamazicaranganya gutya akabikwereka akabishira hasi, na ya nganda ifite n'ikimenyetso ati ngaho yitora, waje gukanda ukamusanga ukanze kuri bwana. Aya iyo ni majanga mu mutwe, ariko ni maji yo ngiyo. Iyo ni maji. Aho zitandukanye rero n'uburozi n'ibiheko. Ibiheko ba nyirabyo ni abarozi, ari bo ntekereza ko mu gifaransa bita les sorciers. Nuko dukoze iki kiganiro dukubitanye nawe tutabanje ngo tubitegure neza, twari kubanza tukaja mu bitabo cyangwa se kuri Google ikabanza ikatubwira neza. Ariko nibyo ijambo ryo niryo. Noneho rero mu banyamurenge abamaji tubazi gusa nk'abamaji kubera ko babaho, ariko ntabwo twatunze. Niba baranabatunze ni kera, ariko muri generasiyo z'abagabo b'imyaka 70 dufite kugeza ubu ngubu, mu bana bacu b'urubyiruko nyine abo ngabo bita inzererezi b'abayumbe, nta bamaji mu banyamurenge tuzi, ahubwo tuzi abarozi. Kandi koko babaho abarozi, akaba aribo bagira iki? Ibiheko. Kandi birakora. Ibiheko ni ibikoresho by'abarozi, ni ibyo bakoresha byabo nyine by'akazi k'uburozi byabo by'uburozi. Yako. Kandi bifatika, bashobora kugutongerera wenda uko mbyumva ibidafatika, bakagira n'ibyo bagutongera ariko bafite ibyo bateze cyangwa bagushizeho, bakabitongerera nabyo. Nuko nguko mbitekereza. Icyo twemera cyo mu bwoko bw'abanyamurenge ni uko abarozi babaho kandi baroga, bagira ibiheko. Icya kabiri twemera ni uko ibiheko bibaho. Uwonanirwa kubyemera ni uwaba abyirengagije. Ariko uhereye ku bapasiteri bakuru bazi yuko abarozi babaho, ibiheko bibaho. Uriya mugabo bita bihuza n'umushumba. Uriya mugabo ni umushumba kandi ni umubyeyi, turamwubaha cyane, ariko kuba twaba tutabyumva kimwe ibyo yavuze nta kosa ririmo. Kandi kuba twamuvuguruza tugatanga natwe arigima zacu, tekereza ko nta kibazo kirimo. Ntacyo. Cyane ko ikiganiro cyacu turagikora mu buryo buri pacifique kandi bufite kubahana. Uriya mugabo rero icyo yashatse gukora ntekereza ko yagikoze nabi. Yashatse guhakana ikintu azi neza ko kibaho, kitopfa kuva mu mitwe y'abantu. Ashaka gukura ikintu mu mitwe y'abanyamurenge cyangwa se muri sosiyete y'abanyamurenge azi neza ko kibamo, kandi kimaze hafi igice cy'ikinyejana, hafi kimwe cya kangaheze k'imyaka 70-80
y'ikinyejana mu banyamurenge bazi neza ko kibaho, kugira ngo ico kintu gikure mu mitwe y'abantu unahakane ko ico kintu kidahari ubu nyine mu kinyejana cya 21 mu banyamurenge bizogorana. Ico aba yarakoze ahubwo kubera ko afite uburyo ashaka ko itorero, ishusho itorero rigomba kugira, si ubu buryo yari kuba yarabitwayemo. Ntekereza ko yari kuba yaratanze inama akemera ko uburozi yego bubaho, kandi abantu bagize itorero bafite uburozi. Abo bantu bari muri sosiyete yacu, yego ubwo burozi burahari, ariko se mu buryo bwo gushamburiya kubaho, impano zo kwereka ibyo birozi azi neza ko bibaho, ko twakuze ba sokuru baza babikura. Aho ahubwo yatandukiriye, yananiwe kuvuga uburyo ba sokuru bashamburiyagamo, bakuraga ibiheko, n'abubu ngubu uburyo babikora, kuko abubu ngubu turasa n'abatandukiriye, byataye umwimerere wo gusigasira ibanga ry'itorero na sosiyete yacu. Voilà. Abayumbe b'ubu nyine simbapinze n'inshuti zanje. Nawe uri umuyumbe niko batubwiye cyane. None se hari umuntu utari umuyumbe? Umuyumbe se mu Giswahili ni iki? Ni umuvugabutumwa. Ni umuvugabutumwa neza, kandi naje ndabuvuga. Nofata Bibiliya hano rwose nkabwiriza imbaga nyamwinshi. Rero uyu mugabo yari gutanga imirongo migari, akanagerageza gutanga amahugurwa ya bano bayumbe b'ubu nyine, uburyo ki bagomba kuzajya bakura ibyo biheko mu buryo bwa discipline, batagize umuntu basagariye cyane, mu buryo bwo kumukoraho, bwo kumwemvanda, bwo gusa nkaho bamugabyeho nk'igitero, no mu buryo bwo kugira ibanga ryo bashamburiye, kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute udahungabana, usigarane umwimerere wawo. Yago Na wa muntu ataza gutakaza agaciro hehe muri sosiyete yararimo, kuko Bibiliya ivuga ko ijambo ry'Imana ritagira gute, tirikoza isoni. Niyo mpamvu abubu ngubu wenda uburyo babikora batandukanye na basogokuru. Basogokuru mu rubunga byarashobokaga ko bashobora kubona igiheko, urumva, bakaba bogihamagara, ariko kugira ngo uzomenye umuntu bagikuye cyangwa se wari wagiteze, niyo wogira gute. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, bashoboraga kwerekwa ibintu n'ibiki ibintu tubijyanye n'uburozi, ntibabivugire mu ruhame, bakaja kwa pasiteri, bakaba bo kwerekwa, bakabaza umureveri urimo muri icyo gitaramo, ese ibi bintu ni tubivuge. Ikindi bakamenya ubutumwa cyangwa se message Imana itanze yo kuvugirwa mu ruhame n'itari yo kuvugirwa mu ruhame. Ibintu byo gutungana agatoki byari bikeye. Kubera iki? Kwa gusigasira umuco ndetse n'umwimerere w'itorero. Nico ngico babikoreraga, nta n'ikindi kiraho. Si uko batabibonaga, si uko Imana itatangaga message ngo mukore gutya na gutya, kandi Imana ntiyatangaga message itandukanye wenda n'iyo ubu ngubu. Sinza nerekwa, sinzi ko wenda Imana yakubwira message ngo bikore gutya, cyangwa se ngiki igiheko vuga ibyaco niki, cyangwa se ngo bobwira bagenzi bawe muri kumwe ati cyavuye ahangaha na. Ariko nakera basokuru barabibwiranaga ati igiheko kivuye kwa kanaka, nimumfashe dukurikirana ahangaha na. Ariko bakabikora ari timu ku buryo iteraniro n'abandi bantu bari hanze, iryo banga niba bari batanu, iryo banga rikazabapfiramo. Ariko bigenda bitumwimerere, twakura igiheko turi batanu, bwaca mwebwe muri batanu, umwe akamenya ibanga akabibwira umuntu wa gatandatu utari include muri rya tsinda ryakuye igiheko, twaraye dukuye igiheko cyo kwande cyo kwa kanaka. Bigenda bitumwimerere, wenda nivyo yari kugira gute, yari gusa nk'uje inama. Ariko uriya mugabo karahakana, yigize umuhakanyi ku bintu bigize gute, ku bintu tuzi ko biriho. Rero ivyo ngivyo tiwobikura mu bana b'ubu ngubu. Uko se duhakane ngo ntabarozi bariho mu banyamurenge? Niba batariho niki n'abamaji. Mu yandi moko ga abamaji baba bameze barigaragaza, kibaza bihishira buriya nta kazi. Nta kazi bona ni nk'akazi baranabivuga. Ariko nabo ugasanga abarozi babo, abarozi siritu nkano moko y'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi,
kugira ngo umuntu w'umurozi yitamburishe hariya ngo ndi umurozi biragoye, ariko umumaji ashobora kwitamburisha. Ntibirirwa hano mu mujyi, za Nyabugogo barahari n'abandi na hariya za Kasarani ni Bugande hariya mu mujyi, nanakivara za naramunyuzeho Nyamungona na he namunyuzeho. barahari. Tanzania gaho ni ibindi bindi. Ngayo nguko uriya mugabo aho yagize gute yatandukiriye, ni ukwirengagiza Ibihari kandi bizwi. icya kabiri rero kuri kino yise abayumbe ngo ni inzererezi. Ntabwo ari inzererezi, kuriya ni ukurengera kandi ni ugutuka. Kiriya ni ukutubaha abandi bantu, ni ukubahuka. Nubwo ari umubyeyi yarubahutse, gusa njyewe ntaho nigeze mbyumva, ariko mu bibazo wambajije ntekereza ko wambwiye ko yavuze ko abayumbe ari inzererezi, ngo bariya abantu bagenda bakura ibiheko ngo ni inzererezi. Ndabyemera ko mu bayumbe bose bariho, atari ko biriya biheko babikura bagize gute babyeretswe, kuko n'izo ngero nawe turazifite ko hari abantu bagize bafatanywe ibintu bagendanye. Turi abagabo kuri batagombaga guca ku ruhande, bagendanye. Ariko turabizi neza ko hari abayumbe nyakuri baza bakora gahunda neza kandi babwiwe n'Imana. Rero kuba yafashe englobe ngo abantu bose ngo bano b'abayumbe ngo ni inzererezi, sirtu bano bakura ibiheko, aho ngaho ho yakoresheje imvugo itari yo guciriritsa abantu n'umurimo bakora. Kandi abivuze gutyo, ubwo twavuga ko guhera no muri generasiyo zabo kuzamuka nabo bari inzererezi, kuko ndabihuza impamvu mbivuze gutyo. Twakuze tukiri abana n'ibyo tuza twumva kera, abayumbe bahora bagenda kuri za mishoni, wenda ijuru ryatanze. Nza numva abantu bazavuga ngo ruguru ngo byabagaho, ngo bakama bakora ikiyumbe, bakama bavuga ngo baje ku musitari. Urumva ikiyumbe ngo bari ku musitari, nabo nyine ku musitari nyine ukwezi kugashira. Umusitari impamvu gasuye umusitari wo kuvuga ngo bagiye mwivuga butumwa, ibo bakarijamo ni umusitari nawo, ariko no mu buryo bw'imigendere yabo physically mu nzira bakama baje ku musitari. Discipline sinzi niba ari Imana yabaga yarabitanze, ariko niba bavuga ati tugendere ku musitari, niba ari discipline, niba ari imyumvire yabo nyine y'abayumbe, izo ngibyo nabyo zarabaye. Ubisesenguye ubu nyine nabwo wokumva harimo ubuyobe. Imana iravuze ngo muje mwivuga butumwa, iyo yamivuga ngo n'uburyo bwo mugendere mu nzira ngo mwama mugenda ku murongo, ico naco ni ikindi ugisesenguye. Ariko si ngombwa kugipinga, kuko twiriwe tugisesengura conda turusha ntaco cotumarira, nta kintu twakuramo. Uburyo bogenda bwose bakuba bagiye mu Imana yabatumye bakagikora, bakama bamara ukwezi. Uko ngo harimo abagore basize iki, abana n'abagabo basize inka n'iki n'ibisambu byo kuja gutema no guhinga, ariko bakagenda muri mishoni mwivuga butumwa nyine Imana yatanze. Ubwo se uriya mupasiteri yohakana ko Imana itazitanga ivuga butumwa? Imana ntizibwira umuntu ngo genda. Izo ngibyo ni ibisanzwe. Gitwaza ntaza bivuga, ntiyamuhagurukije Imana ikamubwira ati ni mu Rwanda. Yazagira ngo ave mu Rwanda, igihe cyawe cyo kuva mu Rwanda ntikiragera. Nuko se muri Kongo hari habuze Gitwaza atarakenewe kugira ngo avuge ubutumwa? Isangani yaravuye se no muri Kenya ntiyari yakenewe kuvuga ubutumwa? Ariko Imana yari yaramutumye hehe? Mu Rwanda. Ibyo nabyo se aje kubisesengura avuga ngo Gitwaza yari yayobye. Ba Tito nabo bategetswe kuguma Ikireti. Ba Tito bategetswe ku Yona ntiyakonkobotse ava intuza nyine washita rushisha, azana ibintu byo gukwepa gutya misho n'Imana, urujanga ruramwasamye. Iyo ndazavuga ngo natakiye Imana ndi mu nda y'ikuzimu, Imana iranyumva none yari yadeviye. Ni bimwe n'ibi ngibi nta mpamvu yo gupinga ibyo abayumbe bakora, cyangwa se iyi mikutano. Umuntu nava Nairobi, Imana ikamubwira ati genda umara ibyumweru 2 mu Rwanda cyangwa se ukwezi, ivuga butumwa ntiza ridubura. Ntibagwereka babizanye byahozeho, niba kofi babizanye byahozeho, n'aba ngaba bose ba Napoleon babizanye. Uduma ngo yadubuye niba n'aba ngaba ni generation izanye,
cyangwa ingwe kuri generasiyo ya ba sokuru. Byageza bibaho ko ihuduma itangira Imana ikababwira nimukomeze nimudubure, kandi muri he za Gitavi mugwara. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe ngiye kuja gusesengura. Rero uriya mupasiteri hariyaho yakoresheje imvugo itariyo, n'imvugo nyandagazi mu kinyarwanda cyiza, muhe message kandi buriya ko arabibona, yafasha abayumbe bose, kandi abayumbe bafite amatsinda barimo, bafite n'abayobozi babo. Ntago bivuze ko reka dufate wenda nk'ikiyumbe cya Kigali gifite umuntu ukiyoboye, Nairobi gifite umuntu ukiyoboye, bafite n'amatorero babarizwamo, nawe wenda na za rekomandasiyo. Nose twaba tuvuga uriya muyobozi w'abayumbe niba ari uwa Nairobi, hari message yigeze yakira cyangwa se raporo ko abayumbe biwe bagize, kandi nawe yaragiye kubwira uyu mugabo yitwa John, nawe turamusuhuje, ari inzererezi. Hari amaraporo bazakira ko abayumbe baba ari inzererezi, ababa bavuye Nairobi bari Kigali. Twebwe tuba tubizi neza ko barimo gukora gahunda. Abadusanga Igoma, hano kuri Goma, tuba tubizi neza ko baba bari ntabwo baba bari muri gahunda zabo. Kabone niyo bava mu ivugabutumwa akaja muri gahunda ziwe z'umuryango. Umuntu niba amaze gukura afite imiryango ahantu hatandukanye, ni ibintu bisanzwe. Rero abantu buriye, nabonye iriya channel bita ngo Unity of what? of the church. Bararengereye ibintu byo kwibasira Kofi y'u Burundi, Evangeliste Kofi. Nubwo nawe yenda yo barakoresheje amagambo asa n'abemereye, wenda twabikurikira neza tukabisesengura, twumva ko bigize ibyo yavuze, bigize imvugo nyandagazi cyangwa se kutubaha, ariko nakababaro kuko Kofi afite ubuzima yakuriyemo, n'ifuhe ry'umurimo w'Imana, azi ibitangaza Imana yakoze. Rero kuvuga ngo uriya mugabo uyu munsi w'umupasiteri baravuze ngo abayumbe ubu ngubu ngo nabasazi niki, turabizi ko bakira abagabo b'abapasiteri bakuru b'imyaka za 70 bagikura ibiheko. Abo ngabo se nabo nabasazi, narekera aho ngaho bitazafatwa ukundi. Nabonye ashiraho n'amategeko nakonsoreza amategeko ngo ubu nyine ngo kuva none ni imirongo migari ngendegwaho, ngo kuva none ngo nta giheko, ngo nta muntu wemerewe gushambura, ngo kuva none ngo nta muntu wemerewe kugira keretse ari mu itorero ryiwe. Naribajije uriya mugabo ni Yaskofu, niwe ureba amatorero mu biyaga bigari, niwe ureba amatorero mpuzamatorero muri Afurika, iriya mirongo migari se iza Unity irayigenderaho nayo iriya muri Afurika? Ukibaza muri Karuvari se iriyo igenderaho kwa Apostle Christophe barama bayikurikiza, cyangwa ni mu itorero rye? Ni ikibazo twibaza. Ubwo wenda azakidusubiza cyangwa n'abandi bazakidusubiza muri comment. Niba ari itorero rye, afite itorero ryiwe, ni amahoro, ariko ibi mvuze twabazaga. Ariko niba ari principe abayumbe, ariko ikibazo nuko yabihaga abayumbe bose, bivuze ku isi. Ariko ntiyanashizeho na clause ivuga ngo ni abayumbe bose mu itorero ryanje. Ni nk'imirongo yatangaga mu bwoko bw'abanyamurenge, mu bayumbe b'abanyamurenge, gukura ibiheko ntivyemewe, nta muyumbe wemerewe kugira ikintu. Ukibaza iyo nteko ni urugaga rw'ababishop se, ba bishop bari barimo, ni urugaga rw'abapotre se, Apotre Christophe yari arimo, n'umukuruga Gitwaza nawe yari arimo, yarasinye kuri la mirongo, kuko aramutse yaravyihimbiye byoba ari ibindi, none ahubwo akavuyo kuba karinje. Arakoze cyane, terazoza zuka yamasinye ivyiwe. Naje ejo nishinga ikiyumbe canje cyangwa itorero ryanje, naje namashiraho imirongo yanje, kandi imirongo iki itorero ryanje ga niba wenda ari kanaka, namashiraho na seripara, abayumbe muri seripare imirongo. Jewe nuko mzumva. Akoze bwana munyamakuru ku busesenguzi bwiza bwuzuye. Abayumbe nibagire discipline, yego, kandi baza bakora koko ibintu Imana yababwiye batabesha. Yego, erega uwosenga Imana ntigira icyo ivuga, nta kibazo ukabyihorera. Nibareke abafite uweskoro banduza umurimo w'Imana, nibareke. Ni kimwe yuko na kera bura, ariko se barahari, wenda bo bahari simbihano, kuko umuntu abwiye ngo ni imvugo umwe tawe novuga. Ariko kuko tugenda twumva ubuhamya bw'abantu benshi, buriya abantu bose ndibo tukikiyumva, ariko tuzumvise ku bantu, nawe umunyamakuru urimo kumbaza ushaka kubyumvise ku bantu barenga 20. Yewe barabesha, basigaye babesha, basigaye bitwaza ibi n'ibi bizoshoboka.
abangiza umurimo w'Imana bagende bareke, abagira gute abakoresha discipline mu buryo bwo kugira gute bwo gukura ibiheko nkeya, discipline nkeya, mugende mubireke, mugorore umurimo w'Imana kandi mukorere mukuri ivyo koko Imana yabahaye. Naho gukura ibiheko mugende mubyinagure byamaze abantu, murabirekere. Abakoze cyane umuvandimwe, mu by'ukuri turagushimiye ubusesenguzi bwawe n'inararibonye ufite, niko twabivuga. Aya ni ukugerageza nuko ari ubuzima twabayemo, ariko iyo dusesenguye tugahuza ibihe bya kera, abashamburizi b'ubu n'abakera biratandukanye. na Bibiliya iratubwira ngo uwifuza impano yifuza impano yo guhanura. Ni Petero, ni Pawulo. Nta kuntu rero n'Imana impano idutegeka kwifuza cyangwa se tugiramo inama kwifuza, uwaba yifite ukuntu yoba twomwandagaza tugatangira kuvuga ko uyu mubyeyi rero mu mirongo migari yatanze niyiwe n'itorero ryiwe ntaryo afite, ntaryo afite. buriya se urabizi, njyewe ndayizi na barumuna be. Ikigutangaza ni uko uyu mugabo yigeze guhuma amaso yiwe, arahuma aza gusengera, atabarwa n'abayumbe baramusengera. abayumbe ganje gico si ikintu ganoshidikanya, badutabaye gakera yarahumye wenyine, cyangwa se abo twatabaye ngo ni bake guteze. Uyu mugabo rero areke kwirengagiza nk'uko wabivuze, areke gukonfonda ukuri. Iyo ashatse kugorora umuco aratandukira arabita. Hanyuma rero abayumbi rero kuri Evangeliste Kofi turamusuhuje cyane. Kofi ni umuvuga ubutumwa mwiza, n'umwana utarama neza, ukiri muto, wahuye n'ibintu byinshi cyane, nk'ubuhamya bw'ubuzima bwe twese dukunda kubukurikira. yakomerekeje abantu rero nabo bagende bagire discipline. Ni byiza, doctrine y'amatorero ifite ukuntu itugorora tukibatizwa, tutaranabatizwa tuba muri Sunday school. Ese ikintu bakamburisha basize batagoroye kigiye kugororwa ubu nyine aho harya se wagitwaza yitwa Kajabika. Kajabika mwigenda giwe yarasezeye ndabizi, yigeze avuga ku kintu cyo gushaka muzehe Saruhembe. Hano Saruhembe muzehe ni umubyeyi nyingango, abo ni abagabo bakuru b'abashamburizi bakuru, tibarigera biyama abana babiyamye muri wa gukorera mu gikari baragorora. Ikisi cyo mu gitaramo muza mwerekwa gutya, mubwira umuntu mumwongoreye. Ubundi kera ubuhanuzi basokuru batangaga mu gitaramo ni ubuhanuzi bw'ibihe bugenewe abantu bose. Bageze beruka ngo amapfa agiye kubaho ni muhunike, ivyo byabagaho. Yego, intambara zigiye kuba, umwuka waraza gukongorera, ukababwira ati bakamenya message uburyo kibari buyitange. Yibi inka message zibihe basivugiraga Hazarani mu materaniro rwose kugira abantu bose, ariko nkizo zibiheko tibivuze ko batashamburiyaga. Muze serende ntaza tubwira ukuntu bagize birukwankana ibihe kiragi kumwe cyo cyabaye, si igihamya cy'igiheko ukuntu cyamwangirije zimwe mu ngingo, kimwikubita. None ivyo bibiheko bibaho dusoze kugereje kuri ya mugabo avuga ngo ni ukuganiraga, avuga ngo namwe baruzi nimureke muri mu gutuma abana batandukira, bakaba bovuga ibitariho kubera mwabacanganyikishije, mwabayishiro ry'imigani. Nimureke, ariko ari guhagurukira ko ngo barabatu nta barozi bariho, nta n'ibiheko biriho, ngo hariho maji. Nta maji ba mu Banyamurenge bakababesha. Ninde Munyamurenge wobumbiga gutya akamavamo inkoko y'umweru? Ninde Munyamurenge woshira ikarita mu ntuza umufuniko w'isahani akawushira mu isekuru agashiraho nk'igitambara gutya, yakuraho kamusanga nta mufuniko urimo wibakuri? Hano Nyabugogo ntibazabikora. Ninde Munyamurenge uzokanje urwenya? Arakoze umuvandimwe, mu by'ukuri turagushimiye. Dushimiye abakunzi bacu, ibitekerezo byabo ni inyamibwa, komenti hari ibyo bitwigisha, kandi natwe niba twatandukiriye batugorore cyane twebwe niko duteye. Hanyuma rero
turagutumiye nakagaruka kuza kudusesengurira kwegereza abantu ukuri dufite abashamburizi hano iwacu mu Rwanda abo bita ba Nyiringango ni ababyeyi bakuru bafite abana b'abarevera abo ba Saruhembe uretse n'abana babo bo mu nda abo babyaye mu buryo bw'umwuka dufite abagabo bakuru aba ba professor ba bishop ababyeyi bakuru ariko se ni gute umugabo ico batandukaniyeho wenda nabo buba barahuguye tubizi mu gikari ariko nta mategeko bigeze bashiraho ngo ngewe runaka abayumbe bose ngo ninzererezi gute ku bufatanye rero na Unity of the Church abagabo beza b'abanyakuri buzuye doctrine y'itorero nyakuri turabasuhuje bari abagabo rero baradukebuye bakebuye abarengereye impande zose mu by'ukuri nabo turabashimiye umuntu wese ufitiye ifu nk'umurimo w'Imana bagira ukuri n'abagabo cyane turabashimiye ariko bibasiriye Kofi cyane nkaho bapinga ikiyumba Kofi cyo yakoze mu by'ukuri cyari giherekejwe n'ifuhe ryo mu mutima aho icyo Unity of the Church yagaye aho yabikoreye naho yabivugiye ku gatuti babyita n'icyo baneze kugatuti mu materaniro arimo abwiriza icyo cyo iyo nawe aje kumusubiriza kuri mu kiganiro kuko nk'ukundi yabikoze yenda icyo ndabyumva cyane yego naho rero bakebuye ko Unity wenda bapinze ibyo bashigikiye ibyo uriya mugabo yavuze ko tabiye ko biba ntabwo baramushyigikira rwose kabisa naringize ngo wenda nibyo bari bapinze turasoje rero nibyo turabashimiye asante kagira Imana n'abantu kagira inka n'ingoma kabyara ubyagisha Imana ibarinde turabakunda mukoreshe ya comment n'uwifuza undi mutumirwa yazatwandikira mu by'ukuri turabashimiye Imana y'amahoro ibane namwe bye bye